Kiphil Kha Tabuk song jatano dipor kaham kakhle jatano kaham no tongmanya ni tini onik dini pore tishima Kiphil Kha salajani bagai je nangmani kok but oche important kok ang live video khlayo but probably kyo comment khlai pa nang immediately response to glak but yes video pai mani pore ang response to nine or comments but not any questions ni upara tabuk sarani nai mani tini ni topic unke je donations public donations je khlai tamani je SAKHA mi ro bagai ba je Chubachu nang nai ro bagai je donation khlai mani aboni tuisin tini kok salai nai chung look like kabang ma o ko ek dino ba o mas ka ek dui mas ni bisingo chini public chini Lukurok chung Lukurok busuk jorate donation like busuk jorate chuba like khoroksa ni je SAKHA mi ang nai rok no aja go chung look khatam ungya abo chung look like ha so aboni tuin chung wan su kha kaisa awareness phana ma khlai nei nai bo kok phana ma salai nai nei ange mano ani point cha phano happen naro to ko yo jote ani point chai angi to hanke naro ga correction khlai ni bagai ang no request khlayo tabok je sunglu kha puila sni manai sanjana ni bagai je chung lukoni sajak sanjana de gorma ni bomugri re mani amoni pore sun tsa hasina ni bo case nukha amoni pore bo kabang ma case ni bhaika je Chubachu nangu chuba bai gradi nei sanmai rok bangkha nukha Omoro to tabuk jatuno final stage ba ekdam serious mani yagolo mamangse Chubachu dibagai biskang sopo jau habiyaw ya chayaw ya je yes Lukurok khana nge bkha bai chini tibra sarok no na chin tibra sarok chu ya no chuba lai bono phanok sung ta hamda khlai mano nei asa lai bishas khlai lai donation lai tong lai taga jangna bisingo chung case no kha duita immediate back to back chini manai Sanjana ni case bonor nukhana abuto chung bo handle mak laiga chini ta ko pohor Bangalore hospital to phai Bangalore hospital treatment claim ya ngoi chung Mumbai ri hori kha Mumbai rahman ya golo ta khana ga je boni bonobo tini awart lawa phiroget lang kha nei amani pore sung te hoise khana ga chini manai Hasina no bo borok pohor bai ta ko Vishal Tripura borok Guwahati otlangkha Guwahati otlangman ya golobo salja salnai treatment claim banya phiroge phaika nai am haikenu khangke Lukurok khabayo ki treatment ni bagai sia sagrang chu balai tonglai mani amon ya golo si je treatment ni rang chu bau chu roma bai treatment khlaya wai tabu no phiroge phaika amon ya golobo tewesa je family borok tewesa hisab kitab salai ga je chuba nai borok no je boroni bagai baska ma phaiba sai phainai borno se borok isi suri kok sai khilaga amo belai no chaya tabuk Lukurok to hamjagar laikha chini manai Sanjana nei lukuni sajak Sanjana de borma nei je ese mancha relanya tongai ante borlanya bo gochi tongmani jengbo suggestion ri raka jiboni yes chemotherapy khlanya bagai Tata Memorial Hospital khlanya ni bagai haber ajaga khlaya wei borok nasinge maya hanmani sengla bai Ayurvedic hospital admission khlaya ar treatment continue khlaiman liya जहाँ तक आगे वो सावे रखा जब भी all level of Ayurvedic और treatment करेगा so obviously कैसा hospital admit खाई रेमानी या गलत है कैसा hospital और थांगई treatment खाने ने अब possible उंग्या हाई ने बगैर नसों सामानी जो Tata Memorial और जिस पनो सामूंग नांगथों किसा नासिंग लाये treatment खाई रेगले सही नहीं तो वो unfortunately जो साराने करेगा वो फिर वो भी फायदा नहीं खाना का ताबुक only God knows कि ताबुक चीने मनाई Sanjana ने health पाहे इंगनो ताका जगह जों हिसाब खालामनाया थाना मुजुंगिया जे बुसुक रां बायखा तामं खा बुसुक बाचि खा मुजुं हिसाब खालामनाया थाना ने मुजुंगिया similar case sini manai Hasina ne robo sem no kha bo sakang Chubachu Chubachu nango ni sanchuka donation la ka chini public robi ne bagai bo donation la ek bang ma khlai la ye abri ya galo chini tako pohor and tako Vishal borono Guwahati otlangi thaka aban borok tripura sogai mani loge se borok khana ka je bo phirobe phaisila hinai treatment khlai tamani bagai amu to chung saimali ya do boroni family decision boroni family members of decision na khanga to ke bo kono sarani kare Ozaga tabuk ang points rana muchung mani ingat aku song chung tabuk jara thui public basa oi bkhabai donation relai tong lai kintu chung munugui mano sung sawi mano je o donation ni amount misuse mano khana ni ba chung asoi mano kabama borok ni bokrogo wan chung phai mano je o donation je tabuk Lukurok boroni family members no mani aborok jotana misuse khana ba utilize bong kha and baksa misuse khana ni bo chongjagai manu and chongjagai bo tongkha so overall chung bahike avoid khlai nai abo chung mana sik lai nai tabuk jorate de chung kabang ma nugui tongo kabang ma borok rok phaibo tongkha ki SAKHA mi Lukurok chuba gradi hinai kabang ma nugui tongo kaise ya kaini ya case kabang ma case
tabuk lukurok chuba hane busuk chuba man nai jesek man sak borok bukhang lai kha kaisa family o je thangmani a kok na bo thangka thangmani a jaga o thangka but a thangmani ya golo je nok ni borok probably engi man segrang to man no yani nukmani tagbuni sakha mi abo borok asa kri kha borok treatment khaibo जों बना हामरि मालिया हानि वन सुगे बरक ट्रिटमेंट खाइलिया एंते बाकी जे रां फाइमानि बरक युटिलाइज खाइनानि पनि वन सुगे नाखाना which is wrong आं तो साना थाने बेगलाय चाया खलायो अबो हानि बागे आं कोइना मु जुङो चिनि ताखौ पहर द बर्मा एम विशाल त्रिपुरा न नरक काइसा पॉइंट खलाय मनो नरक ताउ जराते जाने माने social workers but yes नर registration करि नर काइसा registration खलाय मनो registration खलाय काइसा फाउंडेशन खुलुकदि बा काइसा ट्रस्ट खुलुकदि जैसे डोनेशन फाइनली ट्रस्ट अकाउंट नाडी केवो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स नो रनानी नांगिया चुं चुबाना ने सिंग के तामनि फैमिली मेंबर्स नो रिचु बनाइबा जदि चुबाना ने सिंग के चुं ट्रस्ट ने तिचु बनानी बा फाउंडेशन ने तिचु बनानी हिंके चुबावै मानो तब वो अमाउंट जे डोनेशन अमाउंट फाइमनी ट्रस्ट ने अकाउंट बा फाउंडेशन अकाउंट और लाइक के पहले जाना इंस्टेड ऑफ गिविंग कि पर्सनल फैमिली ने पर्सनल अकाउंट और लाइए चुबालाय अब उन लाइक लाख almost solution अंगलाख तामनि हिंके ओ रांगनो बरक बुमते के खलाय तामो खलाया बरक के बकुनो साइमी आंगै थाओ हायनो बागे आं साना ने मुसु जत्तो ताखौ बुक संलाबो नर डोनेशन रलायबो के बनि पर्सनल अकाउंट रो डोनेशन तार लाइदि आगिरि सिमिनो आं साइ फायो पिलान सिमिबो साइ फायो ताउ आं साना थाओ जदि केबो डोनेशन केबो ट्रस्ट बा फाउंडेशन बा साखा के चुबानानि बागै ओ फाउंडेशन बा ट्रस्ट नि अकाउंट नर डोनेशन रलायनानि चाइ तो बि केबो नि पर्सनल अकाउंट जे बरो खरकसे साखा मियांखा बनि फैमिली नो चुबाना हेने चुबालाय अब उंगिया যদি বরক বাসাবাই তো ওয়া জায়গা তাও বাসাবাই তো পহর তাকো পহর বাই তাকো বিশাল বরক বাসাবাই খালাই তো লাইও বরক নি ট্রাস্ট করিবা বরক নি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বরক রাং নাইয়া হেনে বাগै ফ্যামিলি মেম্বাर्स नो रहर लायो आं कोइना मुचुगो बा आं सजेशन रा मुचुगो चिंताखौ पहर एंड विशाल नो ट्रस्ट कैसे खुलुकदि और ट्रस्ट ने अकाउंट तिनो जे डोनेशन नामै नारि खरकसे ने बुमुं तिनो डोनेशन नारि बसक डोनेशन फाइगा बसक फाया नरक बो ट्रांसपेरेंट लाइक फुनुगै तमै मानु साबनि बागै बसक फाइका फाइफानो आबनि बागै बो सुदु खरकसे ने रुगियो जत्तो रां जदि युटिलाइज इंगलि आंके खरकसे न बेनि साखामिया नायनानि बागै ट्रिटमेन्ट नि बागै सिमि खर्च फ्लायनानि उंथु आबनि बादे जे रां बाचि मानि आबो नेक्स्ट पेशेंट जे तंमानि बिनि बागै बो चुबा जाकनानि उंथु जों लुकुरक आसक्सि मुचुंगो जे चिनि तिब्रा सारक काहाम के तंलायनानि काहाम के गोरों तंलायनानि हिंके जों अबनो काइसा विश्वास मा खालायलायसिनाय अमो काइसा सल्यूशन मा टिखायनाय कि जों केबोनि पर्सनल अकाउंट रां डोनेशन खालायलायवै काइसा ट्रस्ट अकाउंट बा काइसा फाउंडेशन अकाउंट रवै तामनि बरकनिबो फैमिली तंगो बरकबो तो चानानि नंनानि नांगौ सो बरकबो तो नांनाय सो आ जागानि फाउंडेशन अब जो जे डोनेशन फाइमन बिसिंग बरक किसा मिसा युटिलाइज खाइबो अब क्वेश्चन फाया आंनानै नांनाय किसा मिसा इन द सेंस बरक थांनानै फाइनानै तंनानै चानानै बा दिन हाजिरा फन उंखा आमा के फन बरकनि बागै क्वेश्चन फाया आंनानै नांनाय ताबो केबो आसका फ्री खायै सब समय गुरि खरसा चुबाना बागै गुरि तंमैया बिनिबो फैमिली तंगो बिनिबो इनकम सोर्स नांगौ बट बरक ताबो जरते तो बखा खुलुगै सामु खलाय तंगन बरक कोन इनकम सोर्स नि बागै खलाय तंगिया तब के यस जे चुबा जो साननाय रक साने जो नाउ बरनि फैमिली नि अकाउंट और आं हाबयो बट बसक हापाया केबने थानायाव कोनो प्रॉपर डेटा क्रिएट नि थांगो हाने बगै आं कयो नेक्स्ट टाइम जेसबो नंथों जेसे दाति मान साक चिनि ताखौ पहरसो ट्रस्ट कैसे खुलुगै कैसे ट्रस्ट नि अकाउंट खायै जेसे पब्लिक नि डोनेशन फायो ताबुक सिङाव डोनेशन बाय कैसा ने रुगि नायथिनो जेसे खर्च माने अब सिङाव लायै तै बाकी अमाउंट पेंडिंग नो फैमिली मेंबर्स नो कोनो रयावै जों नेक्स्ट पेशेंट नि बागै युटिलाइज खालायनानै उंथु फैमिली मेंबर्स तो बरनि बरक तंसिनाय नो पेशेंट नि बागै नरक सिनि जाय तो नाखा सो अ जागाव सामंगना नावा सोशल वर्क एज अ सोशल सर्विस नि तियै जे पेशेंट नि बागै से सिनि दायित्व एंड जे पेशेंट नि रोगिनि साखामेनि बागै जे खर्च नांगौनि आमसिन दायित्व आबनि बरेव बेनि फैमिली वो बरक बाहायके चालाय बाहायके तंलाय आमले जों दायित्व नाय माय आंनाय तामनिके नगब इनकम सोर्स दंगो बरक आसक बसर जाने इनकम सोर्स खायो न थाङै फैलायगेना चावै फैलायगेना तो कैसे फैमिली न अमाइके फुल फैमिली न चुबानानै इम्पॉसिबल ताबुक संलु खा बाय खा लुकुरक जे सुबा जा खा संजना ताखौ बुकुक संजना नि अरो 14-15 लाख तेव हन फाइगना ताबुक हासिना नि रबो फाइगा गोबांमा बट आ रांना बरक बुमते यूज खालायगा युटिलाइज खालायगा लुकुरक को साइमानिया अमो कैसे धोकेदारी इंगि थागो जे डोनेशन नानै रकनि बागै हे बागा हम कोयु नरक डोनेशन तो सानो यस चोबासु सानो तो चोबासु सानिबो
norok kaisa lama tui ba je chubachu naibai norok bukha khulogui kaham le tonga nangnai yesi suryang na nangnai tabok angbo no khangbo khanaga je takuk pohor ba takuk vishal no yesi suri kok sanai bo tongo norok wan sui ne takuk bok song takuk pohor ba vishal je borok boroni sak bumti ingkha boroni sorry bumti ingkha abo nayawe borok chubana ni bagi phayu khapro mui tongo yang oisa aing oisa khlai boroni nokni bumti ke choli tongana abo wan su gyawe bor din hajar khlaiawe chubana bagi simida boroni kengkha boroni boto family tongo amo wan su ni so kebo yesi ta surai di omo hai borok rok je bus kang ba sane rok nei yesi suri no khata baire di omo se ani koimong jotto tibra sata ko ko songna enje chubachu sanai rok no ang sanane muchung ang koine ne muchung tabuk je sung nugi phaimani to chubachu sanlai mani final stage of mamang se sung chubachu sanjak nugo amoni sigang ka kyam saimia je boni tamurugi tong tamu ungyang itong sung last stage ba last moment of mamang se khobor manai chini help khaine bororo help khaine baga basalayo যদি সিগাংনি সিমিনো সাইমান dak tongo jeni rogi tamo ngai nang rogi ni puila ni simino nen treatment khai hamri manu en asig rang kabangwa kebni thani wachu yak phelis hananya nangla khamo so haine bagang sanamu chungo jottu lukurok no sudu je tabuk rogi tongna rong simigya je kaham tongna no bang sanamu chungo je norok ni health no norok khel khlaidi bum tike chole nai ba bum tike no ni sakha mena hamra nai abrok norok kaham ke wan chuna nai thung final stage of haye chubachu sanai lukurok khairo go chuba wei o lukurok ni chubachu jodi misuse ngai thangang ke lukurok dukho nangai thangnai and je future ro je genuinely tebo nangai thongnai rok borok no lukurok chubana ni muchung lak abone bagani koina muchung ang lukurok no bo je tebo se sana muchung norok jese jaga phono donation lai phona bukha be phon donation lai kha 1 taka 10 taka 5 taka jesbon lai kha but kaisa particular account from the foundation account but trust account to relanga ni ingthung kebone family ni personal account ro hoyang ni ingthung tamni ke hisab maya samle baga basuk phaiga bo jaga basuk utilization kha olo hongke lukurong tese question khai mano tamni ke boron thani hisab kurei je misuse ngai thanga hangi mano amount and nok ni boror phano abang sana musuya ba chawi ma tongo je kabang ma rangnuk mani poriwa kisa rangnuk nai rok donation phaiyi borong ni ba khoro gala da ni wan sugi thangai mano angke bone je sumani ya to bakha e borok muni su ungi mano tabuk je borok thaiya se nai to ganga bono treatment khlai tam lab je bine bumute donation family chung utilize khlai nai hine pona wan sugi borok step nawi mano johutu bone bagai sentiments tong phano borok sentiments no ignore khlai borok self benefit no nasi hori mano angabo borok khlai gani samani ko gya to future no chung bai ke avoid khlai man public ni donation amount bai ke misuse ng yang man amur chung man nai lei no kaisa step man nai nai tabuk se takuk pohor takuk visal song ba samani hai borok te borok logir we kaisa trust khulo we asuk se chung chuba lai ne mu chung chuba lai ne bkha to ke kaisa trust khulo we o trust ni account no khoroksa ni donation hana neng thung like kabang ma websites bo tongo applications bo tongo like milap rokni age tongo o milap rok ka ke tamu khlai doctor by mele wo doctor by mala yei bini expenses basak nai ba bini treatment ni baga basak nai abor proper details documents na we hospital ni theke estimated cost na we o estimated cost ni hisab se kaisa patient ni mongai donation na layo among ka kaisa website kaisa organization milap nei tongo abo jalo so chungba ma ke khlaima le chini tibra saron ba jing su to de khlaina na mu chung khang ke phairi ang to koina mu chung e je bus kang ba sala rok chung ho ha ke process jo de chung khlaina mu chung khlaima no khlaima ya ongya tabo bkha bai mu chung bai bus kang phaina nang nai kaisa chikon mikon yesi surjang bai chung khaya kha bai ang na ne hang nai so asuno ari tinini samung takuk song pele hambai kha khanamani bagai jodi nor ne thaniyo ani point so kuno hamya chaya samani tonghang ke please comment khlaidi and suggestion kuno tonghang ke o suggestion kuno ro chungno ro na nang thung same suggestion no chung rework khlai discuss khlai chung te ose announce khlai ri nai churna hambai tibra sa eglok thung tibra sa thanchani tongna ning thung and umti haikeno chung kaisa ta kaisa bai chubai tongna ning thung khulungka chubai